Iya. Darong waitress. Enggak soal. Garong. Bebut cuci be. Coba. Iya. Bina mungkin tidak soal ini. Itu waitress soal. Oh, nagtudyan nga din. Lagi pakai. So waitress misalnya istilahnya paling utama mana? Pinggulot atau tungkol. Oh, betul naman ito. Kupoy ito. Pinggul semua so ni daw. Magkano di gabi-gabi yan? Oh, dua. Nagtarik ko ba yun? Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kuyak kon. Udah mereka udah di video ko. Ano ba? Ale sana ay subscriber na. Mamaya. Di. Ay subi na di. Reset diri. Oh. Lumuro ka ni sakre, mo nang lumuro pasaw ni. Okay na sa ako. Oh. Atiro-tiro ni ba ta? Reset diri naman yun. Hiro. Ah. Ang Diyos. Aha. Mungkin. Melati. Masuk tari ular. Tari ular. Ular lidi dong. Ular naik aduh. Wah, di sini lihat ya. Sih. Suruh dong mulut teman memang di dalam surat. Ikon na iba lang. Ikon tungging ko te. Waitress ka sa uni. Iya. Darong waitress. Enggak soal. Garong. Bebut cuci be. Coba. Iya. Bina mungkin tidak soal ini. Itu waitress soal. Oh, nagtudyan nga din. Lagi pakai. So waitress misalnya istilahnya paling utama mana? Pinggulot atau tungkol. Oh, betul naman ito. Kupoy ito. Pinggul semua so ni daw. Magkano di gabi-gabi yan? Oh, dua. Nagtarik ko ba yun? Sampai contoh om betul betul. Udah itu soro santai waitress sih. Pura. Pak, saya udah udah. Ah, manjalo dua, manjalo. Nah. Apa bang? Teko. Aku saya pakai. Sekunot yun eh. Mana mungkin pro terserah. Dua kali naga. Awal ni danang. Bener ya, apa bang? Ya. Kenapa bang? Oh, siapa? Siap. Orang. Maksudnya soalnya dong pulang leku. Tapi nih. Bereng jo tari ularan. Mak, om. Masih ada. Panginggol nih. Cara manok lagi. Mau nambah terus persobi-kabian. Gitu nih. Kamu masuk nih misalnya. Kira. Di model. Contoh. Bibili apa? Di komputer kukur tuh. Start, enggak kan? Enggak. One. Enggak. Two, itu lurus betul. Three.
Ini semua nih. Jadi hari kiceng kan ano? Oh, guri. Ano yung pangyaw? Iyo, waday. Ide. Berinda deh. Nah, iyo. Iyo. Parang mo sa salan pa. Eh? Sel lang. Oo. Pero marwaro din. Ay ito ka orang siguro ni. Wala mo ka orang ano, wala nagkayo sila sa ball. Di bearing ma berarti neng ere. Alam mo, kuyo alam mo nang dia, ikaw maron puro pa ka. Wah, tingin lay sini ba ini. Hindi ko puno ka mo. Udah ka suli mo na. Tama. Alat penasaran nih. Penasaran. Kan ada gimana? Masih wih karena nggak pinggul lima nih. Kira tohoro nih udah. Nanti Kenapa? Wah, murah. Murah petang nih. Rame dengan di zona. Iya, iya. Bah, sige bilang sindu. Perin.